Abatugi b'ekyombe ky'amabere kurwa ase bunge ya West Mugirango nikolero banyora amaegerio iguru buna barachi kugendereria obulimi bwabo nobuiga nobosemya bwa rukurwa ase kyombe kiriya Kenya Daily Board ase bali bataraswa ase byombe basabirwe ko eswanania guseko ase byombe erio irikonyora obokonyi kurwa ase serikali ase nchera enyororo asamange robotioro no murikyo ito Fatgada Gisemba. Abatugi b'ekyombe ky'amabere imeye bunge ya West Mugirango abo boigo bari ase byombe gose cooperative nigo bairwe amaigerio henchira yabo barakinie rigasa ryabo. And it means these farmers must increase the volumes of production to see how you can help these farmers increase their production, and this is what all the trainings are all about. Amaigerio ayaiga nigo agutanganwa ne kyombe kya Kenya Daily Board bwase basabire abaremi abo bataraibwatirania ase cooperative wakorabo erio kogenderera konyora amatunda amange kurwase serikali. So ile tunajaribu ni ensure that we produce clean, quality and safe milk. Ingine ile nimesikia director akisema ni issue ya cooperatives and the way to go ile yenye tunasikianga tukisema pesa mfukoni inaanzanga watu tukienda kwa cooperatives ndio mnaweza ongelea bei yenu mzuri, ndio maneno yenu inaweza ongelelewa hata huko juu mzuri mkiwa ina cooperative. Unlike saa zile kila mtu unauza maziwa yako moja moja. Omo director o Kenya Daily Board Omoske Josephine Mora Omanwa nigo atebire amaigerio ayaiga agocha gokorekana ase chibunge Jonsi inye gochakira rero West Mugirango, North Mugirango, Kitutu Masaba aboigo ebunge area ya Burabu ase boigo bagusmeka emete egati yabo cha avocado chekerero ase chisukuru ibere kira ebunge asomo director oyoiga asingireire buna chingaki omurayo monene bwenze arache kuyetarira county ya Nyamira nigo umunyamira arache konyora omweso wetrase ukwagachwa wekrimari. Tukiwa na industrial park tunahitaji factory ya avocado, tunahitaji factory ya kirimari ili masiwa yetu tunapima, avocado zetu tunapima. Hapa nje tutapata hiyo pesa? Si president ndiye ataleta hiyo pesa? Sasa nataka munisupport mwezi wa 10. Nataka kuleta president kwa mambo ya dairy farming, ninataka kuanzisha kirimari kwa kaunti yetu ya Nyamira kila ward kwa 2020 tunaenda kuanzisha kirimari. Ase skuru ya sasati nigo serikali ye kaunti ya Nyamira basegetwa kubwatirana na Kenya Dairy Board erio gusira chisukuru asokwenana amabere ase serikali ya Nyamira bateba tayare nigo bebangire. Tunaona kwamba hamjaweza kujiunga katika ile school feeding program, and I would want to invite or extend our invitation to you to come on board so that we can have a discussion on how we can do a school feeding program, of course in partnership. We'll show you what the other counties have done. So tulianza na kufanya public participation katika kwa mashule, tukafanya public participation kwa mwezi wa Mei kwa sababu April watoto walikuwa wako likizo. Tukamaliza public participation katika mashule. Mheshimiwa Governor ametoa ahadi kwamba shule zote 408 zenye ziko katika Nyamira County zenye ziko na ECD centers kwamba school feeding program inaenda kuanza. Okwana ase skuru yoboroso ya sasati PG egotoka ewodi ya Busamaro nigo abana be skuru eyiga baigwa amabere na boigo basimeka emete eskuru eyo neyende yasimekwa ase skuru ya Ibucha. Ero lekane naende nyora abana banyora amabere asoko promote dairy farming in Kenya. Naende basimeke mete eyego promote climate change. Hinko reporter Gatembe kurwase bunge eyeiga ya West Mugirango gotoka imeye county ya Nyamira. Fatgada Gisemba.